Ia tātou te mo isula fo i le lofa. Malega le leo lo tātou tapa au sili le langi. Ia wa fo i lo tau soi fua folau ma so wala vivai o le fo uma fai o no tātou toe. Lo ma fisi le fai pe au nganu le ea fo i le nei. Ia fiafi o le aso lulu. Aso lua sumareo do le masina o aprila. Lua filua se fulu ma le tolu i le faa wawina fo i o le tautua faa wau. Ma le unanga. Longo pui ali. Tautua upu ma le tautua me tavela si o tātou o unanga. Le Blue TV le nei fo ia fiafi le tau o na le nei asiata ia wa se mai fo ilungo le fola i tātou te ma futa le nei fo i tu la ia wa fo i faiva lo fia o masani ai lo tātou wala le nei vi le ngale le yo le tua ma lo le folau ma lo fo i le fa totoa le lilo bayava ia mana tu fo i wa musa i foga e pe o le tala i le sanga lala le alofa o le tua i le nei aso ya wa ole fo wa matona fa sifu fo ile lai lo tau fiafi ya ma fa ta auto fo i sifu le na loa lo tau manga mutia pe ole tale di seunga tamali ya wa fa sa fi ta itunga ya isi o tanto butiro ya wa le nga wino le vao ma le fa e do le tai ya ile turi manu ma le turi manu o fo lo fa fa ta lo fa tu asiata ma le prokalame le dei vanga o le fiafi sa le veo Samoa mai lavai ya ile mo tu sa o le tui marua fitiuta se ia pa ia fle lupo ngoto ia ile la ya ele to nga fatau li baina se fa batalanga wa ta oto ia o le fuela velave o Samoa le o mamala ele ma fai fo ia se vave o na polo ba fuina pe fa ngota sa ngole ya wa umo nanti le pa o Samoa ya upu wa umo na mamadu fatiti ya wa umo fo o na su i fa ula masoa ya wale vano no foi me va fitu sia io ainga matamba o tapa foi ma ainga ya ainga o tupu ainga o ainga o papa ya me se foi ainga na fa fa o ainga foi o le tala le lei nei i tele malama o fo lo fa ma fa talo fantu e le nei so manta ko fie e ya foi wa la malama fa u ya le nei so wa tele titi lava le lima ya manto ya o de ronei ya ele tali tununga o lo taimi ese wi na tato taimi ese ia ma fa matai ma mawala a o lo pipi i lava tia i le alofa ma le anga le lei o le tātou ma tai sili le langi. Ia, ngare iska ko por kala mele sona na fiona o le aso faa ma maluina o le aso malo lolo no winga a tau le aso malo lo e te malo lo le lei nyo. Se vanga na inisi lava au nanga. Ia e on fa solo antoa lava i lei ma sona faina. Malo lava le fa totoa. Fa solo per tatou fa talofa ya wo ma pa anga mai ya o le tatou porokalame o lo o tou sila mai e ui o te le o ilo antu o tou folinga la le lei o ele tamale tina o le uso le tua fino le fana u foi ma so o lava se tasi o mo fai o le tatou feilo ai lunga o peu nganu le ea a yelo o tari tonunga mau tutu o lo o tau fai tutu sa tatou le alofa ma le anga le lei sapai o lo tatou matai sili langi me la lea fa talofa o folofa e ma fa tuli matu ma fa filo ai fa malo ale ngalo lu e malo tautai ai ele fa ngo fie li ile o langa ye ku fafo ele fa ngo fie fo ile o langa i Samoa ele fa ngo fie fo ile usu le tai au o le alu le po ioe le moe le fale ai moe fa fa ngaru io ele fa ngo fie ai o le lava lana le tangata malana ya ti ai e le tu wina lava ilalo lo tātou whaafetai i le tua aua o ia o le malosi e whaafo wina i pēa lo tātou wola. Ia, o na whaasoro lo whaatalo whautele ia whea tu fo i se i wha malo ia te o ele uso o e fo i le wō lungo le porokalame. Ia o te fia wha malo mo whaafetai tele fo i whio i o le tala le leia me se fo i o le pai malu, pai sina, pai sā i oi. O i la tau wa au a wha maura ngā lue ngā le tua fa malo fai o le faiva fa aftai te talo fa aftai la tou ngā lue puno wai ma lo tou fa tuna paulia ma lo tou fa fale le malu ia i turu inga o le lalolangi ia maisio si o tātou turu i Samoa Mount Ronei ona o le tau suina o le ipu vai o leola ma loa fai o le faiva ia o ngau saule rungor kako porokalame o misia le to telo o tou te fa solo tula u fa malo lungo le tanto YouTube channel, lungo le tanto page le Tautai yae, ma lungo le tanto o nanga le Blue TV, fa talo fa mo follow fantu. Lino sulusi, o mai,
malo lava le soifua manuia malo lange mama tausia taisisi io mai se fo io le matua le faletua masanga fata ta manti le lua malo lava ia te oe le fatua to se lo travel ngai vai kau le soifua malo ia te oe le osi ai ka fai ai ngalei Lucas se aso ma mafutanga fa aftai mafuta mai le vanga o le afiafi se uso ya risco le mafuta mai na I Alaska ioi fa aftai mafuta mai risco unu toa te Leaupepe tau le songa risco I le mantou fale inga le unu toa le ya mantou ne ukilangi oka ia ele mamau le unu toa mara ufali ioi ke le ngo sa vadi mai fa ia e ia fo inga le isa upa u mai era vanga la ia te loe ai inga songa risco Virginia Danao, long time. Malo lava le sai malo fa to le vanga le fiafi pepeli fa tai por le maftanga le nei vanga le fiafi ia be se fo se uso ya unese isole sunga ya unese Corinne ia por sunga Stefano le la wilo ai le uso foi ia imo falanga mai foi o afeleki tangta foi le au inga momo e ko inga ale koma e aluaila va ka milo io wanti le foi la malo si wole no io te ne tiro pati ma tau vala au atu after tele lava ma ta mai lo so after foi me alofa io pa wara ka so le ngofo ngi usila io ai pie fa ngar ko inga selingi Australia ia fa malo fa talo fatu po feolo o po ilungo le wala inga ruenga o folo fatu fa malo atu Fiorina tonu anai malo le ma fa le vanga o le viapi ia ai me se foi la o ikalo fa se o fine io se o nisle ia na ton ia mele ia ai me se foi shona li sunga le pristine ia tonu ia le ba futa mai na I malai la ia le pata io le nei vanga la fiafi ia lo folo fatu ma fatalo fatu fo ile sunga beteriaka ile sunga ya sua io la kamos au kamos aleota ia ber fritua ma futa mai fo inai malai la ia ma fo ni aso to eva to Samoa ia onga ko ingu fo lo Skype koko ia au folo fo fatalo fatu le sunga ia ainga pentelo milo io le ma futa mai espiritin ele nei vanga o le fiafi pa malo mo folo fatu mo ele uso nei vanga o le fiafi kensi se uso au kama ri o ngo foi Samoa ri se uso le io e fatalo fa mo folo fatu le nei vanga le fiafi tofi e apre to foi mafutanga tofi foi mono le mafuta mai Texas USA o folo fatu asia tama proclame le nei vanga o le fiafi me se foi o io se foi o apo le mafuta mai io antalote malolava siata mafuta tu I lalo maunga alofa tu isia tautonga ia tofa ma alona lote masia ufanau in North Lakes Brisbane alofa tu io mangai orkanga kai alu Samoa a olona fatu malona loto o lo ilana maso ama awa alele leile vengo fa manguyanga ia e kaule se e foi le se e ko le manera ia mate mi tau lafo malo lava io le mafuta mai le vanga le fiafi fa tai mafuta mai ia le malu Alexander Williams Melbourne Australia malo se fo manuia malo fa toa Elisala alofa Elisala mai le fiafi o vai joa ia live io malo lava Pedro Bali from Hawaii mahalo and aloha mo to umalavore mafuta mai Hawaii so ura ngore tanto page le langa to tele lava tato le mafuta mai ai Lucas se aso ia o folo fa mafatalo fantu ia joy no vai tu so fale o mwangu tia sei ko foi la Ryan le ta site le fafu mwangu tia lesa mafu lesa tune in mai o folo fatu malai sa ili amen fa malo lava el na tonu lava tai mafuta mai le vanga o le fiafi ia asiata lea e sau le manguia sa tatia I lupe o maunu pei o le kala kama kupu I vao io fa tai lava Lucas io se le io le anga nu o le kaka o Lucas sia mani jo filau malitato au fa ili le tali mana band fa ta lo fa tu se uso
Ia le tama nei va ia ai nga le mali toa. Ma lore ma fata le vanga le fiafi. Ta lo fa mo folo fa tu fo ile fionga ile tole foa. Ia fionga de taulangi le fionga le fascina. Limi tole foa. Tama fa nau lupe fa lele le tato manu Samoa. E le ngata le sfulu le lima le tato te to fitu. Ia ko ki vai fo e moskai me ki sau dunga le ka por kala me se fa matala fo tai mi o longo longo au tala anga i dunga le tato au. Ia o folo fa tuso. Pale male tautonga ia lana ia male tamaitai au lea grace ia me se fo le tato wa au o nanga lea ale harvest e se le sia mu popo ma se taimi o tango e fa lau tele ha tu le o nanga lea ma ole a maua fo ile tato market ia le Tasi Market po le tato supermarket ia le fo ia o nanga o le sia popo kamala le e fai ni usirangai ai ka ilo fo le sia popo sa mo petusa e maua le so ngai mai delight ia po le sunga ia pale e le nei vanga fo le fefio folo fatu marine bali e me se fo au fata leota ma futa mai America Samoa ma lor ma futa mai ma lor fatu to sia ki misa mataia fa vitai ma futa ka le vanga le fefio me se fo sunga John Villiers o Valley so i fo mruia mai le motu o fia fianga America Samoa da leo lo lango ma tau fo ma futa fa talo fatu asia tele nei vanga o le afiafi ia ma to tele a uto io ke ia o misi te hana nifo fa tai ma to mai le vanga o le vifi ia te auto umala ia ma disi lava te wale au i hela u ma le ma u fo i le fa dalo fa le nei taimi me se fo no le tele ni su pasilu ia to fo i mai ama to mo se taimi ai si tala me fa so lo tanto por kalami nei ni so tanto update me se fo yo nei vanga tupu tono so tanto o tuno mo li fa malo i tanto company lango sua aioi a talo fatu ile fionga le valas aioi il to fene alani fritten anai le mafuta bai fo i au setalia le rivanga o le viafi o fo lo fa talo fatu aioi i lo songa tamai tai prestine o le mafutanga sa tu paite o fo lo fatu le rivanga o le viafi ai fia fa mawina le fa tai tatu company lang no sua major sponsors le Tasi Market and se fo ole au unanga lango so ina o tatou proclame i lea fiafi male fiafi nga tailor Maota Samoa service stations i vaitele ia fa pe fo le tatou Samoa Tourism Authority ia nga tailea o le tatou unanga ale Pacific 40 ma talo fa voucher ia fa pe fo ila le GMana Wholesale and cars in auto ia ma le unanga fo i anta wa fo i society ti ai ma fiafi so ga mo pai malo se fo mnuia lo fionga siaja ma le fainga ruenga au le o ka mo ele ye se kuper kai mire ngai o ya sa ka kuper kai mire ngai au vak mire ngai kai ai malo lava on sai malo fa to mo na sini tautolo le ma futa bai fo i Reno Nevada USA ha lo le fa tai ma futa bai malo le fa to ka ko ni so tato tala to ya me se fo yo le vanga le fiafi ma tato fa so e lungo le por kalame ia o le fo wa fa ilo mai Samoa ma ia me se fo le tato tala fa ma pu e mai fo i le nganta Samoa ia i le kale sia katoriko au puleng anga Samoa ia me se fo yo te rone ia wai lo fo i le lalolangi le tu ua yo le malo ele fionga ile ake epikpo po le songa le mosineolo le fionga ia ale pati lui mata ilinga ele vavea le asolua asole ana nafi ia i au kilani ni usila nei ia tali tonu fo yo le ai ele i te alava ia tulanga fa vau ai o sitasio e kalesia tele fo i tonu so tatu tunu e mese male la lolangi wat so ele la lolangi ia le worship center ona o le vala au pa ia fo ia le tua ele tai ia wao ia le sunga le apostolo ia vilia mo mafo ina se ima vai atu nei fa tu ai Samoa mai pele mai so ainga mal fritua ia ole fo wo to fa ia se tasio poutu toa ole ekalesia katoliko to tonu Samoa ia me se fo yole atu lau walanga o Samoa ole ngafa o tu ia ana wau o so o ile lalo langi ya tamafana ia ole fo to tu lolo la au le vao me to bala au le tua ila na au auna le fionga le ake kupo ia po le fionga fo le mosiniolo
o le whaaurulunga o le ekalesia katoliko puleanga i Samoa. Ia le e fionga ia alapanti lui matai linga. Ia, te loele to tau whaala ruina o le na ua ilunga o social media e mese foi. Ia tūlanga la ua lunga o le au unanga ma le tautua a le e fionga i le ake ipikopo. Ia o le lupe whaalele o le tama whaasau. Le afifio le pa o ainga o mavaenga ia e maisi o le whautanga ia le alunga ma le whalewha o sa taua. Ia or ngā solo a leo au ma le taape o papa. Ia o langi fulisia fo i ma le masa e sai o le langi. Ia i Maota i whanua li. Maota fo i fonga avi. Maota i foua. Ia e Maota i sama au. Ia le lawa fo i longa la i Maota e fia e whaitau i ai ainga ma sa taua. Ia wa watu ua le malo. Ia e lana fionga i le ake epikopo. Le fionga i le matailinga. Ala panti lui matailinga. A le usuia la fo i leo le fono. Ia i le malai fono. O fau pampa. Le tua matia i tu au. Ia e ala la ta iai le launga tutasi a le alunga ma le whalewhao sa taua. Ia a fo i lau te tala noa i pa ia ma malu o malai ola ma ngā fuafuanga o antau tau le lei. Ia, ora ngā uro saa lava leo le pa ia o le ainga whalangilangi le ainga sa tuala. Ainga na masa sa i le langi. Ia a wale fio tuala i lona whale se fulu. Fio fo i sa lai lona whale valu. Ia fio fo i whale nao te o le maupu o sa tuala. Ia ai ale a fio o tapa au tausi. O le ainga sa tuala e lala ta iai lo lanto o lua. Te vanga ma vai fale o matua vitalai. Malu lava lea ia sa le muri anga. Ia tu longa isi tu te tele. Tu taulangi o paolo foi mangafa na sema sau. Ia e whaasino tonu le fionga. E le moseni ono pole aki epkupo. Fionga e ala panti matai linga. O le fiafile nei e whaia ailo na family service. E le family service le whaatau nui nei le o ta whaatau sau o e se tatupu ina ia mātou marukau nei. Ia, mana tu fo ia muli se taimo le porokalame mafuta antu iai. Ia, ona fo i o le a fionga ile ake epikupo ile toi nama le laina. O tō tino tōnu lava o si o tama. Io, ia mātou te loa whaio ingi sā kaua. E lan te mai moa mai le taimile nei runga le porokalame. E lan tau te malama le leia ina utala. O le whai ulu te whai ua, io le matai e si o tama o le vauliko. Ia, o le vauliko tonu a lea e ou le ainga lea o le matailinga i tonu o sa taua. Ia, o sio mātou ainga fo ia tu tasi e le lotu kātoliko i tu tonu o sa taua. Pe ia fo na sila fia sia mātou maftanga sa taua. Ia, ai na maua tala o le sa si inga se mai le fionga i le moseniolo i le asonga fua. Le fiafio le asonga fua. Ia, o le na vala au ilo na matai le vanve au po le tau le tonu le aso lua. Le aso lea nafi. Ia, o lo o iau te ronei la. Ia, lo na sa. Ia, ma le tino maliu le fionga i le moseniolo. Ia, e wha tali e fo i fuafuanga au wahale toe tali wantu. Ia, ma le auto vātu i tanto kuturu i Samoa. Ia, o le sa matua i le tuu na sili anga i o le lua o le ua na whaalano maave ave. Tua mafa na filifili malai. E sili anga i le whaitau o le kale sia. Ia, au wale taitaina tūlanga foi. Ia, o le antala le lei sa whianga iai. O le fuafua tu ia, i o le tausanga e Luafe ma le lua. Ia whape tausao. Suono Novema Luafe ma le lua. Le asa filifili ai e le Vaticano le fionga i le Moseniolo po le fionga i Alapati ma tailinga. E avea ma Moseniolo po o aki e po. Po le anga i tono Samoa ina ua mawai ai le tu ore malo. Ia e le fionga fo i le Katenali. Pio tau fido. Ia ai filifili ai lo fo ila na fionga e avea ma aki e po. E le saso sumare ono Novema Luafe ma le lua. Ia o le uvala au yelo na mantai le aso luoso ma le lima. O Aperila Luafe luase furu ma le tolu. Silia la luoso tausanga.
o le unanga ia a le fionga fo ile tama fa le nganga fa au le kalesia I Samoa ia a wai longa fo ilo na sao e le ngata o le tūlanga I le whaolatanga le tara le lei a le tua ia wai longa fo ila na tautua e le ngata fo o Amerika Samoa inisi o pule anga sai ai e kalesia e peio whakatono o laulii ia manisi lava fo yo o fio anga sai ai Amerika Samoa ia le ngata fo I leo sa vai maupuru longa lana tautua ia e le ngata fo I lea ia o sona sao fo e le ngase a malo le sa whenga iei masio tanto uturu mara tua fo e lawalunga I lava le whaato whala I ngama le launga a le fionga ia ala panti matai linga po ala panti lui matai linga le fionga la kip kopo na lawalunga I lava lana launga e tusa yo finonga o malo le sa whenga I nei e kakere ko e au kalainga le ngā vaenga e le toi tau au talaina le nantulanga o le na ua no fofale sa tu ia maa le taimi foi na sauno ai o le fionga foi la kep kopo o ia foi o le tama fa le nganga ia e matua ia le tu o wa foi le sa taita ia le malo ni tausanga wa tu na yantu I lalo lavo le e kalesia katoliko le sunga foi yantu la e pa ia mai to a dele foi ia o le matua to a dele lava o alo matama whanau tu lovo I o tamali o fale upolu tofia o tai o le malo ia o loo tupunga ma whawhailele mai lano le kalesia katoliko Roma I Samoa iyo e peila le sunga ya tula epa ia la aulia le mali e toa malisi katoliko mai lava tele malena noi tati tau le wha amatalai na tua o le tele wa tele lani tai na tua lalo mafofoa ina mailo lan tau tu falenganga ia e nei tai longa o e kalesia ia le ua failangi lan tau folonga e peor sunga le apostolo e William mafoi ia a le ua so o le fau ma le fau ia ele tua yo le malo ma le vala au pa ia le tua e ala le fa mana vaina o ngā luenga a le fionga ile akip kopo ala pati lui matailinga ia ona nisi na vaenga tau mo fai o to atu ia a o se au te lenga lava ia o le tele lava le au to si le sila fo ia e fa so atu matulaga uma fa pena e le o ni maliula fo ile le tu lo lava e la iki pe ma le sila sa mo maliu nei le anga o tai longa sa matua ia masili anga ia tulanga tau le tala le lei ia tasile na update o lo la walunga le nei taimi ia fa nga solo I fo o lo o au kilani lai ni usile nei mo ni si fo I la tau fie loina ia o lo I nei pele dino mliu le fionga le akip ko fa ta penai fu fuanga ainga male kalesia wale toe moli poliantu lona sai sa mo Mona sini tautolo malon mafto mai shipa fa tu puinanti fa tail mafto belevanga la fiafi mai se fo el fionga ya fiava manu tu potato malo le fa to ngau le malie o kif fa tail mafto belevanga o le fiafi mai Hawaii io malo lavar mafto mai me se fo el fionga buri pola lai ya lili semisi ale to foi maftanga macre tu langa ma se uso io sunga savea afa malo lavar mafto belevanga o le fiafi ia pe vai la Brianna io yeski le mafuta mai fo ile nei vanga o le fifi fa tai le mafuta mai ia sa fa inga fa fili ma to tele la vonisho uto pe io fielu pe lifa ia fonga vi ta le santeli ui jole so uso caro fali lo le so fu mnuia ta mai jole enga ia ole vaenga mua le na nai tulanga fo ile le manatu fo ile nei fiafi ia ai oto atu tasila na tulanga la walunga mai Samoa o le sona na fi sa to e va ai le fa mana juina o le aso le nei I rona tulanga lo ia pe ona sa wai Samoa le fa mana juina o le insect day io e te tono so tanto wuturu po le aso fo ile le fa ta wai ilan to sa ma li liu le taua ia maka ku fo kasile aso wale o to ya lo ia Samoa o se aso malolo le la sa ua yele fionga le ma malo le malo e o to sila mai ni so tato waka ia na po ina mai mo mi Samoa ia le fionga le ma malo le malo Samoa le fionga le tu ya na tu maleli fano
sualo viva le to ale lua ya mai se foi ya o le masiofo ya nisi foi o tama ainga le fioga le tuia tua tupua tama sese efi ya masiona masiofo o le foi sa va ia na au le sunga ile mali e toa sunga le nofo e lona no fo vai lo loa fa longo ia Samoa mali e toa moli ia le gata foi lea ia o fionga le tama itai pa le mio le tai o le malo fionga le sa fa peto fie me na o mi mata afa ma le tele lava ma le ano no io sui o le tato malo o le fako a koe kau maua le vainga le ai tonu si o tanto tonu le fa mana tuina e beia o na sau wa yaso wa te ayo talo fa tu so ia lo vale oi se kalo fa morio allora ma fatto livanga o le fiafi motuloa sio talo fa motuloa mo lolo le vanga o le fiafi ba to uba lava le mafuta bai fa tele mai se foi ia o le fionga le faipule por sui minister foi mai vai singano numero mo io ni wava fata malolo et po eti malolo le mafuta mai foi por kala me fa taila au vai ngana sa ia ile tanto insectate no Samoa e ina yanta na le tau o to atu ma tu fo o le waki ke le lava le ia ngai luma tonu lava le taulanga ile tato roundabout pa wa le o le roundabout na mua nta va ai te tonu Samoa ya le ala sa fa ia ile fa mana tuina le o le aso mo ilan tau na mali liu le taua ia o le aso fa pe foi e kau ke koe ko mana tuai ia ila tau fo ia na sa ina ia le manuia ma le malo si o tatou tunu o Samoa e uia ona o le aso le o le insect day e fa te tau fo ia ila tau o le military ila tau na mali liu America o yo Australia ma New Zealand Australia and New Zealand le sa auto va atu le tau o le lalolangi ma mali liu wai ma le ai e ma faila fo ono tatou fa ma manatuina ma fa ma maluina le aso fo ilea e to ma natuai ia ila tau fo kai pe yor ka ko se singa fo lenga o toa o mo fo ila tau a fa pe fo ila o le te mafuta mai le time a fa pe o le te mafuta mai le time ai os onio tua o tau ainga uncles aunties extended family ona yo walo fo yo fa nau mai ila tau o leana malanga ile te fa taua ma wairo la tau soifua mai pele ia o to ma lava matato uma le fa tu sa ia ma fa mana tuina ma mo moli ele fa malo ile asole ai ole la wolunga ya te ula vai fa fe dai ole o to ha fanga poto lo tanto o tunu ma to mau ai le vai ngale ia ele fa mana tuina ona nei fo iaso sa ka ua ya sota o ngai za mo wa fu kasile so ka ke malo lo ta tele lo se ao ia Pi tu ai lo ta fai tau ngo mea onga. Ai va vekele lo ka fai ka unga wa so malolo. O ta yo ma ya so malolo. Ya ai yo le. Ha ta yo le o to ye nai va inga ia. Toi fa wa we me toi fa tau lo no winga toi pa wala le mela toi. Ya ke wa halu ko si de sila fa inga malo fo. O lo tu le mai. Ya pele toi hono fa ma malu fo ile le ve so malolo. Wala ngalana o fa ma malu ai le sauninga. Ia ai le o malolo ai Samoa e pei ona yai ia ne usila ma au se talia. Tato malolonga a foi mai. Ka ko me ia ku Samoa i se tato updates. Ai me se e yai ungo fa me sinonga mana ni so mai ngai. Te fia fa so atuai. Pe a mai tato fa sa longo fa business ne. Talofa la Samoa. O le o tau mai fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe yo fue ma to launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furu mua fa pea manifo oti.
Maleano no yo nisi o me tau lima ese te filipili mo yai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia ula mawhi. Fa pea talo ulu mawhi. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga mo nisi o wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o lo. Wow. Come God, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Serioso, con ai sen mi sa ku pe nga chi fa ko le ma lunch para okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chi fa mo le sorry. Thanks. Love you the family. Okay. Hello Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala ia tulu mau. We will see you again. God bless. Tēmera watira o tau soma lime no tau tei nei tu la lima le tau tua whao le tātou Bluwave TV le nei vang o le fiafi o wholofa ma toi whaajalo whantu i ante o tau umalava lea ua papai fo ilungo le program. Mese niso o tau lungo le tātou YouTube channel. Ia e aluha ma tātou whaamalo antu i ante o tau. O te fiafia whailo antu ma whaafiloi. Ia lau soa tau lungo le tātou program. Manguia la tau au pulu o fiafia vave mai lungo le program. Ai a fa le tonu role pulu o fiu e vidi o tau le fio mai lu a talo fa mo folo va tori la u fio ngai le to o le manino ya la u fio ngai Leaupepe ya wa fo pa yo la inga santuala ya e me se fo yo le sore ma pu fio fo ile fa sina ya la le tai le fa le fitu mari tu ya tau o ve ama le tama na mo mana tu na tu fa talo fa li ma to fa filo ya tu ma lo le so fo man wia e la u to far swafa ya pa yele ainga Samoa le oi ya malula la tau am tapau fatalo fat fo ya e pa anga le tatou pokalami ya le ia se te fia la vai e sangi mai ma tali mai pe e vala watu tu salava po lai tele aina malo isa matou au nata longa lava yaso ya po la tu langa seila au pe ala na malo lola au ya fa sina ma ko ma fo ilanga mo te fa si manu mai le se pa yaso au te fia fa ma malu le aso ilanto na maliliu taua ayo o le ala fo ilale o le ko vai tua e te tau mai o le sa fa ila fa so ile insecte sa mo ma le toi fa ma maluina la wa ya ia me se fo yo le au fanga sai a le wo va vai ku pe wa ka o ki mai fa amerikeli mo lo wow awala le na ma wa sai a wai fo na wai ni sauringa fa wa fu ai pe ko mana tu tai mio e le medkiri o le taimi mua le wo a wai e se sauninga o le ansaki nei New Zealand talu na o taunu mai New Zealand sa fa peona invite mai se matou au fai pese le kalesia e atu usu ya nai pespesenga fo lotu
o le memorial service la le sa fai Eden, Mount Eden. Ia o inala sa matou iai. Ia ese foi te whaalongona ia o aso ia paua meta te mana tuele ansek ki Samoa. O le aso malolo. Ia wa matou iai tua. Ia te minai se asa to mon pasi to mai e foi le pia matamata sa valio le ansek ki tai au. E tu sala lau au waile sa e wai tua nei lau te vai tui lau tu. E pe fallinga mai o lena lua o la vai tau na pe ni tu la fale fo ia fai fe au ile on ka ka o pe pese o ke vai kure ki ro ku me pa ma kwai. Fama tuai na to tau no me Samoa. Ai o na tau no la va le valu tau mai Hastings. Ia wanga i loi tai. Ia ai la roll na play le matou. Masalo le la fa di me Ryan le tatou. Ia fatu to ina fo ia le fai fe au le ia le tatou video le ansek ia o te it fa mai langa le na sa mau mai la loi Hawke's Bay. Oi nga mawanga ia rula avele se pali. No walu avel pali. Kai manga se sila mai la se tu tatou klipi lo le ansek dei fa mo le. La la na ta pena le ia folding a pe sa le ami voi le pe Wanda la le wala nga mau kala. Let's have a look at this clip. Now Eden Bowling Club. Mountain Prison, Corrections, Mitten, Affiliate with Arden. St. Mary's Presbyterian Church. Ole tulanga la le te wa le la e lau ni ora ko le na se e lau ko ngon ko ole ave me salau o fala putonga uma le awai ia sa ta pena mai lava le pale al fala putonga a o te me fala uma e o to ia na nga ile fa fo le memorial ia o lo ia ina okay le la te sa valia tuai ole manga ya ali Leaupepe le mo tala ole au tip tilo antu le antale ole ala so lo nga ila ngonga fa ta waina ole ha so wala nga le la pe wa e ko fo le ia ilo walwe e wi na lu si lo wa nga amaka fa penga of sit na ye ni so wa nga poni au feeling mangisi na o ni tawa ilo ia le ia ma si lo nga ilo man mala ia na iai i le taimi le ansek. O lai iai na o tau songa, o lai tono o unanga fo i al Ami America taimine. Ia i luma mai lātou. Au le ansek ai pia patino ia Australia ma New Zealand mai lātou le Pasifika sao mai. E fsosoni. O taimo mua le o awai se service whapea. O le mena o mai tau ina. O tangata umala i eno nofo i le area lea. Na awai e li whapito se au lotu po se o lana tau mea o tangata umale nofo i Mount Roscoe whaasosolo tuai Mount Eden ia o i e whaile lato memorial service ia o le mena uloa i le whaatau waina telefo i e lato o to telo i lato na atu whai mawhai atu o lato tonginga e whailonga i o lato matua po o lato grandparents po i lato sa i le sao le i taimi o taua ia e matua i malingi alo i matau le sto tele le taimi foi le whanga solo le usuina o pese le e o taimi le usuina o le vi o le fua ia i foi ia taimi foi e tele nei le pu pese masani ia le ami foi le taimi whapea ole varanga upa kamanga di le. Te foringa me o ele sa kele ngai dia kamanga. Vale. Amido ke ve ko i langa la wa ele rongo mai anga ele rongo mai. Na mata mana o fai po pese na o mai. Foi la le ke kau vai ko i walanga o kameki man tu wa o nga trumpet la wai o kamanga fa ngali trumpet ke de dia se fo ye le sa de fia. Ai ore fa ta wa ina le tau tuli atua. Amo ia foi o ele uso. Le yo winga o la utala. Wa tatou mai mo uma e masangi o safari i kai wa misila nafi ai le ko ki wa ro safari i tau sanga uma o se mauala o se avango fa penga i ke u ile pale ma benga o ka se avango ngale amo to yo fa tai fo ya wia se mato e kalesia ia wa mai ate ula vanoa ia ono taimo mo le wo awai se sauninga ia um fa ona walu ave fo le pale se mato e kalesia ia e mo le toi fo ia no mato lo fa anga el fa na tuino le o nei fa mo ia ai
Io. Ai anga e vai fai mona le tūlanga voi e mo ia le e niso lota a inga ma au lota va ia tu lau tele sa awai. Na eta si la tfo le video. E le fa pito voi le pena onisi a mix a toa ia background o la to sa awai. Sa e foi male vanga le va ia le tatu fat pui maniden. Ia. Na watu fai le la to fa alo ma watu foi le la to corrections. Ma lo fa tai ana e va velongo mai la o te vatua lo pulo ma o pinge na ye. En te anu e fa tau lo oftin. Malanga e ka e fui le yerva ai mai foi lai ke la kula e pi sa e pi pa o fa pinge nge o pinge. Malanga ora fai pi. Ya me se voi o ilan tona. Fa alolong ia ilan tau man le tau ne te we sa o pine o ta mol mau tong inga we le o tau le ma na ora sa va dir pipi ya ora ni sina ole foi na maua se taimi tau ila malanga ila lo ai se tau no taimi o tala o to ai me shoni so tatu news highlight ia o telo foi tau wale mo ai tati fa so ai fo o le si vaenga lea ua lawarunga mai Samoa maua e le tai fau so songi fo ilea por toinga o le K9 e tono Samoa i le fale melia lu tatu watunu se fa mo moli na au mai peia o te lopes fa mo le vatu tutuila nga i Samoa ia ai intercept tai pe maua ia le tatu tai fau lea malo le malo tai fau songi lea ia se package fo ilea ua o le fala au fasai no le maruana le tua tuilunga le ata ua o malelei ona nuti fo ile ile tuainga fa ona bonei ia ma tua teu le tonu se package e au vatu tonu se tatu wutunu ia ai maua loa le tatu tama tai fau songi lea ma le au nanga malo le malo ia le lai dali ala fo ile update pa yo le tatu news le sa mola ole melo tau so mal ile sio ma fau le pe fa yo le o mautino o tutuila le na sa wet fa moli le ole o temine le o tele ata to nga luenga i wo fa ye malo e luenga lu fa tasi ele ngata morta ma a inga o atu no lua ia ai pe o le sila mele o tau na utilo i wa te tali tonua o le tele fa la o fa sai na manisi fo itu langa o lo sa atu tonu i so tato malo o le awala pe o le gateway le o le South May America Samoa pele o fai tono America Samoa ai pe o le fa ngale mai sia tunu ui mai na sa wa ya tato ia ona la o le fai ngofia na ona tu o tono le pepa foi le la foto ai fa aftai o la we ta penanga foi sia tato malo ia lo we ta I fa we mfai ona la to songina no e tau mai foi o le ala fa tino nga luenga ale al tatou officiale al tiute ia ma leo ile siaki ina lava o to inga melia la tu pe al watu tonu container siaki le wafu ia le fo o mai fal melia le fo siaki ma lo le nan tonu lava momoli le fa malo ma fa tai le tatou o nanga malo le malo awa o le taimi fo ile nei wata tala mai ava no o fa tawa inga ai ole makua pisi ai fo ole awa mi o vale ai taimi le nei o tu sa o lava ma ngana fa fengo fi e ale ma lo ia ma tanto e faia va no le lei ma lo ni usi o yo fo yo America Samoa fo e ai ole fa o nga fo e tama fa ala ve la veia ia fa o nga mai fo il ko nga pisi le ole fa nga pa anga nei e ono fa sa mai ai sa fa nga mai tu lango fo la fa saina ia le fo lai fa te talisina update mai ai tono Samoa ile fa lau tele no le mata upu ai pe o ia fo initial amolia pe o maua ile vainga tau nei loa po ai la address atu ia le package ia o fo se ka ko sta mai tu no ula ele o mia fo inga ka mo ai maua po o mai nei fo ima punga se tu lo wa fo it delivered fa address fo se tamai titia o nga po se tu langa fa bena ia ai talo sia ia le ala o vai kunga sole le packing a mingo o tu enga la fa saina le ese fo ile le vato le to mai wa ia tanga te nei ona po le fa ngai no medutia e ai fa afta ia fa ta ua ia la le sitia o le unanga a malu le malo to no so tato jero o matua e fa ia pe se tusi foi na le wa fa poloka le
e mawhai antu si mai longa me o le tusia o ngā pole, a le tala A tu pe mai vai au mea o ngai o tusi fou a whaka auki. Ia, o le si tātou update ua toi fo ila se singa ale minister o vai fafo mai saina. Le sa fe ai ia o lana malanga mai le Pasifika. A fe ai ma so tātou tunu ui Samoa. Le na fe loa i ma le fionga tamai tai pā le mia. Ia, le fionga sa fa pito fe me na ta afar sunga ia jangbo. Le swafole. Ia, o le lana toe wha malo sia ma toe a dili wha le iai nisi o sootanga Samoa. Ia, e se fo i o le antunu mai saina. O le mea malia lo ke vai o kua i le malanga lea lau fionga Leaupepe. Lea lo toe taliu. O le toe wha manatu mai iai fo i ma wha mafa mai iai el ka malo mai sainga el minister lea o le vai faf. O fast food walu kausanga o kako whainga wo. Ma o Samoa fo i le urua i atunu u mai atunu u mor Pasifika. Na urua i whea ngai masainga. Ele rai kiki la le whako ele fo la li ele tātou. Ua matua umi fo i ma ua muti alu tātou wala i malo upu fo i ale atunu u e whai. Ia, ole upu mungi lava. Ia le anga ua tele ai na tātou whaonga ina le ngō sainga i si tūlanga le lelei. Ai e le mawhai o na nantia matinea i lalo, le sao nei nei fo i tangata. E le tamau a inga o si o tātou tunu. Ia te aula ia. Ke le isi fisosoninga mawaenga ua mai au na malilie ma tala no iai. Ia ole a whapeo na toi fisosoni mai ei sei nei tonu si o tātou tunu. Ai lana maenga na tā ua i lana whamatalanga. E na ua fisili ngia e lau tusitala. Pe ono tau iei se whaamau nianga o le whamatalanga le ave nei e Pasifika. Whapea mai. O au wala uma o whainga mea alofa sa inga ye au mai. E whaamalu malu mai e kua ma le catch. Ia lela le toa inga mea fo ile le pia kongi na moa au le afa. Lela na fisilingi ala utustala. Ia lena tali le sunga ia jangpo. E le ia se nau whapenga o sa inga. O lea sau sirfia, o lea sau manatu ia ile vai. O nai whai matamalo o mar fast food tau sanga of so soani mai se ina ia tātou. Wa iei ni tūlanga mani whailonga o loa ai o se tūlanga na o iei ni whaatinonga o lātou ngaruenga. Wa atu ai se si tu o ngaruenga lofa. O lae au mai ia whisosoani ia tina ia tunu ele na o tātou fo. Mali. E o vo iai malo te tele pe iei Amerika, Bertania, o la vo iai tālafu lātou ia seina. O le ngara utala, o le tamau a ingo laulangi a toni, e leo mwhaintu tō tasi se atunu. A e ila se atunu e mwhaintu tō tasi. O saina. Malie. O no le maualunga te leo lon tamau a inga. O le o tū whai. E whesosoani e atunu. E le o mawhaiona lātou ausia i atu pe maua. E whaatinoi i ngaruenga. Ia wa e nofo mai alu e te mawhau i ngaruenga i an whai e saina i Samoa. Ia, ele ngata ele fausia ino fale, pe yo fale mai. Ia, o fale le whatetele o lo whaonga le tātou mālo. Ia, iei teimi o le wha ai atu, ave tātou tamaitea o ngai saina. Ia, o le sosoani voi le tūlanga whewhata wa inga. O mea o mana ia. Ia, ona ele o malama i ele tō tele o tātou ia na ona le uane amwha mai se. O nā voi e solo mua le mālo na. O fasu, o va mar fasu tau sanga, o vai masta. Ana se patna lai, ana se atunu eleanga. O mo tato vai ni foringa, pa wa tu langa lau te vai le swinga lau e tato te mini o te vai, o tele pesi ni si saina o tono se tato wa tunu. Na. Pe o tu langa la na, e tato te fofua la, o se mele leipo se mele anga na tu langa. A o so soania e lota lai titi mai. O le fausia ina o fale ma le au mainga fo yo mai e le to mai e sosoani e sosoani sai na vai temi ma lo va tai mana ia le Leaupepe si vai nga le wa le tate fa so ai ono le tūlanga tonu le na wa afua nei fa varu kausanga o ka se umi ia e le o alo wa fa pe mai wa hisinga mo ko sai ngai Samoa ia pe fa pe mai vo mai la wa ave e sai na ia manono e to era itala ia po nai nisi fa ai nga ku si mo ku ngai le ngisi fa pe fa ini fa tali man lo ma o le winga la tala ai e fu fo i mai le popo fo ya so ia ile amatanga mai fu ia o a mau
Senga, tu lo lava foi na fai poi po mai I tangata Samoa kele foi le sao na I senga. Ia I to tono so tanto tunu. Wa kele foi a inga Samoa individuals lava ia. Ua faa mangu ia inga o lanto a inga. Ona ua mafai ona fe fai poi po ai. Mangisi mai senga. Ia a tonu ole la tau la volo o li po ia upo le malo mafai ia le fa tau tengo fainga malo. Ia o lo telefono la tau si le fia me se fo yo le o yo le. Po koe fo I ka malo. Ia o la e na fa mausali ana saunoanga e ia nei vaenga fo ile o le ato e mafai na fa au wai pele o nanga sainga tono Samoa. Mantua siata. Elena o saina life so sonia tia Samoa. New Zealand, Australia, America. O atununa e watu uma so soni. Ai e fo ia la to policies ma me manao. E lango e Samoa la to. Malie. O le mela na le pe follow mai tua. E ia ine nei vaenga e mali o le UN. A faile palota. Ia e expect mai atununa tatou. Ona o le na matou so sonia o to vaenga lea. A faila palota le mele mau te mana to te palota li tula. O le mela na tele na ave le lango la na. I teimi o fontanga ia I tonu o malo o fatasi. O le tele ia lea laina o mai ia tunu ia e a vatu wai mantua. E tofu la tunu man la to vote. Ia, na ngai. O tamala na le tele na after mai ia malo tele. Ia ko palo ka mo me ia mo ke manga oi swing o le tau. O poro keki kele o uma vaenga fa bena. O ia tia o le tau ia male au nga fo o le fo batu la mai le fo ia le fionga sa fa pito. Ia malato foi fa nga malo ia tia ulai. O la fo ia ia le tofa ma le utanga. Ia ai sa oi lo so nonga. O le fo ka ese foi New Zealand le na malanga ko sulu milionga. Oi. Mo le ngor ka ko make ki fo e se manga ia li ole. O le fa ko la me ngor ka ko make ki fo sa vala lodi. E le mafai e tatu malo I tupe maua. Ai me sor tele o tupe o la tatu malo le la foto I fafo e tatu e fenga duanga I fafo. E le tai ngā fatia. E fati noi me le mana o malo. Le na fai ala to partnerships ia. Ia matunu uia. Pau le vaenga tāua ia tea. E le a faina le lango tūlanga masani ai whainga malo. Ai pau ar se mea o ke vaenga o ke e ia uia seina ma le running o la tofu system. O le vaenga foi le one man power. La ko wa whainga ia wa mangkoere ke mo karasi la tō lewa tau. Nga, lewa ka umor vaenga la. Republica. Le o le... Communist. Sainga. Le pauala na vaenga te tele a o nisi tūlanga I fisosoani ma vaenga whapena. Ia. O te le fo ilota I loa wa te le sao fo ngai sainga. E a me se fo ilaka ke ala kui whare o loa la wai Samoa. Ke ro wha maa venga. Wa e o aso ia. Pei sa le maua le o nanga le wa maua ngi aso ngi ia ka ko I Samoa. Alo o talatu. Ola le princessa. Ola le whare o loa fu ngai. O le $2 shop fo maua e fo o Fulton. Ia tua ia na. Al tu langa le o le wa mawhai ana ia le supermarket I tonu o nuu mala alfanga I tua. O wana le oto foi saina le mfeona fatino tu langa na rono winga. O le to tawanga I mamau na yo tatu tangata e fai fatau. O le lava wa yai ia falolo te tele. I tonu o nuu mala alfanga. E fatino ia paule isi tu langa ia wa o lata ia vai. E tu muat na yo tatu tangata I falolo saina. E power tala la me tu te o ya la le tu ma falolo o sto ino to masi like tu ale tu te le fa mi se ta ngo fi ar va nga to tele o lo ya la ngai de ngi me fu ngai kai do ele ni va nga sa pala ya o la va e nem fina fa sai tala o le se ta to news update mai tono so ta to I Samoa e se fulu tau sanga ia le fua whataita I le tarosanga ia I le official lawyer sili I le whaamasino ma le whaamasinonga e amata mai ai se whaasalanga o lo fua mo le sunga ia ma le paulo ia ma le sunga ia le mai whaioso le ana I umai ai le ungo le whaamasinonga mantole o whaamaunia le la soringa tu la fono toela o le tōna ulonga wa o le vai aso o le songa fua le sa te tauna lawi nai le unga po le ale so o le ata faata ita ila le na talusanga mai le official lo ye silianga I famasinonga
e fua mai le latou faasalanga i te furu kausanga e te tau ona ave iai O lea la a whai o lea ua whamaonia la ia tau purepurenga e tau pupulenga ia. Ia a o lea fo ia i leisi tūle, i leisi i lele i o tuai Samoa, rono winga la wat e tau mai a ina, o le vola wat tau na whamaonia ia tūlanga na pe au tilo iei. ia mana tua foi tasi le faamasinoga o le matua faatei le foi ai tala noa le winga o la te tala o le ai fekongi ia i fa soyo kua o ile ngei mana tua foi Leaupepe o le sa o faamaonia anyways o le wa talosanga po wata o to le faamasinoga le talosanga le loia le sunga le mai ina ia mafai ona to awana i faia o se strike foi le awana i laua le unga ai to tu mai ni aso io e pese emotions foi le lana na to talosanga ina ia to tolo le aso e la wele unga pe e fufu mai e kau ia se vai ngai tu an tu o to mafai Ale wa umana lau le unga. Lai o tusa o lewa lau wa fa maungia ai le faia le sentencing Ya o e lau wai le sentence. e lau wai le to lau le fasalanga mana tua o le wa fa maunia le molianga ai koela o le lauinga pe fia kausanga ai fa fale pui ai pe fa fale pui foi pe kama foi le ena ona e fainga wenga fa o le lana ave le talo sanga le fionga le pe ia o le fionga ya unisa polu le to mo le ia o le na talo sanga o le ua mai ona faila antu le lanto talo sanga foi le ina ia to e tolo boy le lawina o le unga le sentencing o nga tangia mai ye se vai ngai tu o lo tau ma fai ia however o le na tali mai le fio ngai le fa masino ia voi Clarence Nelson ele yo wa ku le karsanga le pe ya la o ye se taimi la o to tu atu ia ta pena ma fa o atu le karsanga le but anyways o le ano fale o le o to tongo le tala le se fulu kausanga le starting point le au vantu ele official lawyer sili anga ile famsinonga po le fionga famsinsi famsino of tau vina le tau fai la ko sentencing e te tauna amata mai ina e fua fa te tau ile onga o fa monianga o so nga tu la fon ia ole bela mele ki sa wai ole la matuan tu lo le ngana e matuan tu ile sa meme mal fa fesidi po le ala me ole akupu ile sire le euskadi wai pe yo o vaenga uma yo le paso ia wia fai o le o fa maonia ia so nga tu la fono ia na yuso ia ia ole o la ua fa mtalanga le o mainga fo la ua fa mtalanga la tsau fa longo tu i tala lo o mai o Australia le na vatu fo ia le si vaenga ole o plan a to le ia a faila o le la amone na la ua ia wa o le faila va ai sila foi la Leaupepe wo vai lupe mana tu foi o le ua fa mapu e mai ngile kusia ale tanganta le o tau walai le le sam mana tu o le lanto vaenga pe fa fingo fier kala o le lanto vaenga le pe ta ina fai ya o so lo ka walai ia so i kausanga ia wa pe a tu lai finga malo mo o so lo ka walai ave ma informant a leo o e tau mo mai kusanga la ko vaenga ka pule ngore melia maualo ai te ua ko e liu le lia awa ave ma moli mau leo o le mela le na fai tu wanga ila o fa soa por verso ngo fa soa ina ua tau ma fai tanga sentinga me te le tusia a tangata le tau wala ile o ko e kusinga yanga ya sa por le lo ia le mai ma to e confess ia ma fai ia o mea umango io inga mua i landlord ko me singa mua o leo le sa ia i mar fai nga malo kuai o mea umanga fa fefea ia uinga ia o kauka o tau mo mai le fa so solo le na tu si ma share solo le foi woka vai wo fai ka unga isi au fa sala ia ma le au vai ko foi na le o le au fai por kala merka kala vai wa fai la ta unga ma fete na ia i mana tu malangona ai pe nga fa mangingo ila por kala mi o fa ngoa yo ha unga kusi ona foi o la maua le o te no fo ma fa mai si kan kai matu tartar no isi va ka kama ka wo fo ya masangi ngo ma ya seta
ia e sa fo o si ku ai o ke rangonga e sa fo si uso langa ai nga fa malos nga na matua fa fefe tu e pa wala nga mangingo mai na fa tu la e pa ia o ngi ka karsao ma me uma ma leo na fa fefeina ola mau bola ukala lea mai a fua ya ona o mautua ulo ngona lea tu lo ko kiki ya ule kar kongwinga ku ko kiki ya ule kar kongwinga anga kulo ana fasioki ai ngeila pesa la oti ai kama ya onga olanga mori mau e ko sau manga upu ye ko ya fefe ai ngo kangaka ai tau mo melo wingo la ta la ka te ka ko ke kala ho ele me mo ile reality o mea tadia ia ni fainga vaenga pe on ofaya ka ki ia ni fainga vaenga mangi fainga porkiki ai tatu tala no sa o lava issues mo me fa pena pe o se kanga ka fo o ke fia po so ainga fo o ke faisa o ai o ke ai longa wo o tatu tu ai nga fainga malo fo ile le nga fa ye fiki e pani marama e kuloa e tu ule le la au malo sia o em fa e ai longa nga hau ai ka ko nga me a ole me le fa pe mo le leo tu lo mas ai ele ka se ivanga na nga mawai sang kupi o e tau momai se ivanga na aku nele kau si ai ma e o wiki ngia ke sai ko lo ko ya na wale te tau tala ina mea pe vai lai e man to wo man fai ungo o le uson na o la wo le choice o la fa pui ya la no fo mai foi ton ia le vo to su mai sona ai le foi me man tu no le o suir fai nga malo le wi na le na do fa tu lo tala lo fa no noi ana le suira fai nga malo e lo no winga le tu si mai foi la le nga tonu le na le no o fa yen tu o tata tala tele ona e va ai male lo fai ngai kama ia o fa pe ola kala mo yanga o ia ni tele na to so tu langa ale foi la mai mal tu si le ia la to e umi ai foi le winga na le te fai atu wa leva fo isa kaunga mai ngi kusi sa kawala nga mai le la kausa ma pe ya va veona problem ta o e te va ai male lo fa ya malele paulo no e o fo inga wa sauli se le unga tu lo wa ele nga kia fo isa ulangona I was a bit sad no fa no ele unga wa sau na ilo manatu ya ai le ruia po time serve pe wala va ya le uminga nga va ma yesi kama malonga ainga ai ko sing kai mi ko fo inga ya ia ole winga la tata ia na ole nga ole si fa rungo ole si fa ia aso esu engela le tusi le ma to etele ai le tupe alu ma kai mi alu o malu le malo e le fai fuaso esu engai tele ia o ina lo tele sele ni wa ai e to fina tilo siat o tu la fono ai a o tato tau tilo ono le e le political involvement o le case e tau ai so tu la fono ona so fale le e tu salava mai so tu la fono la fai a wane a vele a fa pe ono o uso ia e mena tupu ai tono fainga palota manisi tono ola leina ese le fainga le ai a fai ata te tu sa o la lo tu la fono fai le tu langa tu la fono ia me taun fa tinoi le nan tonu lava le winga la jala ia o le la talia nei po fe o le antua ia le tulanga fo yo le mataupu o le si tala oto e tali tutu sala fo yo lunga la vo le tula fono o le wa mai a mai le unga le tolo longa na si fia fo le famsidonga o le case fo le na mali we se tala vo ai manu nu ai nisi se ta fa ngai o se ta si o mata fa ngai ta fa i fale a lili le na o updating a fo i pe ya o le tausanga na te nei ina ua tangata valeina pe ioi ua fa mo a se kasi o matai tualava ia ona ua mafua mai le tolo longa fa si lo vale o nga le au naiti ya sa ta fa le lana sa wai lo le tangata le tamale ia ma fa mo oro ma le sira kiki le la mali wai ona fa ngai no le nga ese tu lo fa fonga le tu no le la wo umona tolo lau mai wo umonga laule unga maia ile pa u mai le fasio tangata fo ile fa moina ile fasio tangata pa ivalea por manslaughter ko e consider ele fa masino ele usul ta malo atu so la natalia tu le lo vale o la ikia ma fa so esa tu tono le fio anga consider fa masino ngar vaenga na
to e consider fa masinonga na alu le I fonga ia tulanga sifuru afenga ave ma tulanga uma fa bena le la ua pa uma ia ilalo le se furu le valu ai wana o le ono tausanga la ua tudi oita Tasi na wan mana ia leo ta porkalami ona o update lava ia jele na faiva ai na forsa ia ai ole mai ona update nei fa aswai e fai e veo se fa aswai lungo le porkalami le nei ia matatu tala no ai me se forma malu no jele ole anturu ole asau mai kaum sa watata o ka mai ki ka fafao ma ka fanga inu le ava malosi ma pisa o ma malo a ma fa umumu kau ai ma ai kanga korongu le o kanga fa ke ele scenario le benku kau ai ma ia ma oso mai masita masia ai sau mranga isi la ve ki nga inga isi ai mali wa sita si o talavo ile nga isi le nga sau marka male o mala ia o to e teu ma fo ala me faile I fonga se fulu afi ma fai uma lafo ma me uma fa penga nga roi pe ko ki ali ma feres ku penga roi me uma na lena to lau lu mar fa msinonga saule unga fa msinonga ua foi lele ua consider fa msinonga pe wa mana ia fa msinonga va nga uma ia ai mana dua o le solinga tu la fono lea o le fasio tangata tono Samoa sifuru kausanga fa ko e palola a le ua pa u mai fata usanga u pa u ona o le ua to e consider le melea ua mana ia fa msinonga fa bea o le tali atu o le tama ona o le pisa ho o le mafu anga ngo mga ofika ki karakarango ke isi le vaisua le Leaupepe mai so fina ngalo a me se fo le mamaru lo telo le tunu o le makafanga le o ye kamaiki o la ele o se fale sa ele o se ai fo ile le ngi faingangu o la o ile mataanga e tafa fa o ai tangata so se makaanga ia e kakau pisa o mamaro neo o tele o fai atu a mea wailanga o le hia sei o le kala mai o mo le maua kua I langa le wasa wai ma upuia na malo a fa lau vale ki ususu ia tauti o mai to ngame fa pena pa to le melo ti tau tulina po ftawir fa sala po o fe kawi le mea le fa mai a o kamaiki nga o ile mataanga o le no fuanga e ka fa wai e ka alo ai e pisa o ai e fe ai e ngoi foi le avalanga ai pa I makaanga o tele mataanga e le ve fa to le bingo lapta ale se fale o lo ma wai o to ma vatu ia o to avai o lo winga la le no foi tu fa pena ale saule le finga o le lo ia la e consider mai e fa masina anga le fe e au laiki ia ma fa mega mo waka ai ma ko e ruak ko mal tanga tale alfisidi a ko wa ko fa malu ma le leor ko ungi maka anga ko ko mangai tu lo fa fonga la oi tamo me lo winga la tal a fa pe o ngai ko ko fa file mo malo ona ole fa malo ama tu langa fa pena e tala fe a unga le atu manianga ese ya e pautulanga e se ata ona e o le pe tate asiu minga o le mea tonu ana tupu le winga la utala o le paulu vaenga le pe a uti tilo scenario le fa mai o lo ti tau focus le mela tu si mele pisa o ia pena lo vale po tulanga fa pena ia uia pisa o ia o le normal reaction ai sa mo e watu fa ai a fe la sa o te lo pola sa pola Stone Island tu poi em fa ona watu fa mole tu ilalo le leu a fai lo tulanga voi lele al watu ia a to fai menis foi fam talanga ia o lo ngalo ta te lo mamala pola atonu le mena tu a tu lo mele te fa mai o ia il fa salanga a fai la o lewa consider il fam sino ia tulanga ia o lo no winga la a to tupu mai foi la ni si me fa pe mo se si tai ia lo no winga tulanga la le la ia a wa le faina ese fainga ole vaenga le ese ia fa fela ia pa fa pe la inicio la to ese termine ele ma wela tulanga le a foi lo winga na sa tupu foi se me tu sa le fa na John la ese fulu ata usanga la tu le tangata na
le na tonu wa le te fai atu ai o le si kaimi e matua i e fesilingi i unga of mengi o whaamasingo le ka fai kua langa i le ongi angi lu foi whaamasingo ia e na o le tomayama nga wa ai tau te lau ese ai a o tatou uma o tangata na fai ele atua ma tu foi whafonga mo ono o le tala le na le au mai le tō laulonga na o le au laiki e ka whawhau le mataanga i tawhatafa ia ai wa enda pua pe wa koe pisa ma whakarukaru ma laulo vale ma feei ma kiususu mea umai masani ia i mene ono lai ona na tūlanga whasuava ia ai pe wa saufu le latu ta vale wa wha au mumu mai o a uma tūlanga vabena le ala kau ai ai roi tanga tole nu ma sau wai o le winga na o la utala ia pe na o whai atu leta te wai le ase so ta ua na iai ai na o na tau mamate atu le whamatalanga lai tustusia mai i Samoa o le la ua consider uma ia tea mai se fo ila o le ifonga ma vaenga whapena o le issue le ia kia ui ua uti tangata tu lo whafonga le tunu that's my problem e pei fo ile le ai sila fo ia i le Leaupepe o fea tonu ai te vase ai le winga o le mea o le paivalea o le manslaughter o fea kongu ai ke vase ai le vase o le nā mea ma le laina o le nā mea a e fua iai o le waru aku e kao filfa le FFA e tui titi au ta whai atua o le mea o le mea paivalea o le mea fo ile le na taa alo ai la via ai ele se me fufuinga wa le wina lana o se mea na paivalea ele se mea nga e fufuinga a o le mea la le o le va inga rua tuana la tu e fa la velavi da lo tu man la ku le ke lo le le wa ana e la tu fufu le foi le ke la kwa nga lo ya anyways ono tau sanga la ua da wa yefa bipui e le tūlanga fo o le tau i o le wa to ne le lo tau sanga tau tu pun mele ia te lola ku ki alu ia fa tau sanga pe ma tu foi la tato io ai ore fo i tu ele mele tu mele su tau sanga le tau fai mo malele ma ile sentencing e wana wei te mi wo mona serve ia o le ala te le lo wa na o se ata fa na o se ata fa ta ita ile na tau sanga do ile official lawyer city ia ai le ila wina la ia te lo fo le ati te lo msi sila le fam sino ngai na inisio tūlanga e tu sai fo o le o le fo auso o le sila tatu tala o fo yo mai Samoa le la walunga ele o Samoa la o le li fo le moria mai Australia ka ko kama ka lu fa vai kai mi le wa sawi news te tele a Australia le na to fo to fa ma lo sil tintiti wa se kala vanga le aila o le taimo mo le wo fa longo toile e wala ngale sai malanga umalanga ona tata la no le lo malanga le na malanga nei le weekend app i la lo i Hawke's Bay tatu i la to fo malanga me ngalo fa vai taimi ai ese le matanga o le tala le au mai mala le la wolunga mai New Zealand o Australia le ngala ku ngaru fa RSE ngaru fa vai taimi ia e fata usanga lona permita lona pe fa ngaru e lai malanga i le Australia o te lea Australia o le lai ele o fai loa mai lona sua fa lo i tele ono o ia inga fa msinonga ma le tula fono no le case ai wa lucky le o re kinkiki la ela tala tu ia ita maiti isi na fu ai na mawar sosoni a u ka ko vai la ka ko ia ko inga fa le ha mi o fa pe o le ha sau sila ilo malanga le malanga joy nei la lo me se vona yo tatu tama fanau le e o mai mamotu mai ma de taula awanga luenga fa vaiteng ya tulanga ye mela tu ya e tau fun tatu au tilo ele tu putasi gol fa pe na Samoa ona la vo e telea ia tulanga va pe lo tu puto no Australia fo ele mfaina tatou fa pe mai se me patino ya tatou ya langa o tatou o langa fo mai tono o ainga e lo lotu ma e o fo pe a fai o le ma fai ona fa atino ne tangata nei mea ai le o taulo na ma vo fau ele o io stangata no fo mau tono la tonu o la lu atu fainga luenga o lo ia lo na ainga o la tap ai mai e fai fo fa pe mai fa swa ava e fa swa ava ya o tulanga umana ia ia o le fainga tai o nga luenga le fe ngai ne na yo tatu tangata e o mai Samoa
ona o leo ese mai mainga. Ele a tonu to tele. Ia wa ia I think o to tele. O lo o mau pe le tūlanga o le nau mo le lumana I manui o ainga. Wana wha pe o le e te wha mea siata o le ai o wha atolu pe wha aliman tupu me le au o tatu tangata I e tupu mei. A tonu e te wha pe lo ele there's a problem. O lau teika Leaupepe mana ia lo fina ngano ai atea. O lau teiki le issue le man mata o pulava le ile. Ole it's a serious matter. Mai ma fai fo no fa ya tu o le matua fa aluma tu no fa aluma ainga o le tu ainga. Mana tu. E nana o fa ya tu la utala le. Ale foi fa fonga mai la tu malanga mai ngal fa vai taimi. To me fo ele se excuse o le mele o lo fa malo sia o se kengi. Tu lo wa. Sa le leia. E matua le ai maso alofanga. Peke fa leanga ele ai ma se sao ma se kongu ia ile mele. O le winga la wala ona ufa ya tule ina u va ya tule news le o share so mai le to tele. Le foi la u uma la u palola I tua la pe yo li tua le lilia. De tala I tua fa te tele le so to lo longa ya ma la fa sanga nga ko fer wa fa sang ko ma fa wa sa ona. E amma mai ya te o se ka kala ngo manino wala ngor fa so me le fa e amma mai ya te u le keiso le tangata e sau. Le fa maongi Samoa I langa kau konga malanga a olai fa ya I langa personal foi lele lai o langa ia firfiringa o marili yenga you know consensual foi lele olai malia ia malesi kanga kara ngai e ki nga ngai ro fo nga finge por nga ka maro olai fa ko ro Samoa but you know what I mean ele o afia la ya ke a o le vaenga na a ole mea lea o lo kifa solo le isa o me fai ai o so koso kiki ile mu king o le la ia te aulaia mantua no brain to no wale ia e ke fia ile ava sata inu ava uma matulanga fa pena never in my drunkest to load fa fonga la to uma mo tau se ma fa le kala avo na lo te fatu ai o tatou tangata pule atu langai ala ngol men fo mai o tatou langa e tau te loa umane me sa umane me se o me tau na fai me le tau na fai e le ma fai o na fa pe mai le ria ia langa no ula me le o langa pa wai me no vai o na soli tu la fun ala sa a ma we fula stanga na sa mai sa se a inga e se le tu malo si me fai ele me fai lana support ia lana maulina ele me no fai tau wai na sa le New Zealand Australia ai I fai mai la po ai o fa me tene na latu le paka ai fa malo se lo le tangata a fai la tu langa le ia se vai te le po te le lo po se po le au ia na tu po o le au de lo le ai wala ki o le bina le na fai tu la utala ai o le sila fesili wa kupu mai lo ma fau o lo no winga la tangata ia le o malanga mai fa vai taimi ma umile no foi lo winga o le matua ta fili sa lot toa ala foi la sa va inga le Leaupepe wale sa malanga antu ila lo ele o tutusa ia inga o fatino ia ayata o tangata fainanga wenga yo Australia ma tangata tatu yo mai New Zealand Australia la matua I malosi ia le ayata o tangata fainanga wenga ele te tau ona tau fifia la lo tu la fono e ki yo ala le ele ina Australia ia me ta fatu sale inu sale o taimile o tau nai moi fa me la tau ku sa loko ele tau I mala tau foi mala tau sisila I me o la kava nai foi mo po pui ai tangata whainga ruanga uma Australia o le vai Australia ele vai fapea o tangata sau mai Samoa RSE le ai o tangata whainga ruanga I te tono Australia faila si ese matato New Zealand o te loala come down foi le tūlanga o le matua te le o le kua inga kungu ua sau o mo mai lo winga lo tala wa mana tu o le ngai sau ia te foi la ia le faina le ngai le oni pango tanga ta ia au vantu tanga ta fainga ngai fu ola tu ainga ai te longo winga wa matua o pe o le paradiso foi le va ai ma le tilo sau mai le pu mo o le olanga na ia te tonu o Samoa ia e do ka o mai boa ngai do fai loanga mai pose sa vai pose o podu however o le Samoa lai to tonu nga fa vai taimi
Ia ua kilo ai la ma pia. A fatu foi le lu tiro lolo na mafau but anyway. O le mea tauna fai o le mea mafu le mea e tauna fatino ma le mea le. Ia matu ato e feoa ia tu fo ila ia sui o le tatou malo le va ia le nofe Australia le va ia tangata ia. Ma to e fai fa manatu ia. Fa o nga vo ila man melo tupu mai. Ma mafu anga. E fai mea tonu le matu te tu ala lo tuai. Ia tau mamau e se male ava. Ia tau mamau fo i matulanga ia o le over ta fao ma. Ai lo fa to fa sao no lo fo me Australia. Fa ngala wa ia tau. Ai lo fa pe mai la Australia. O valolo na sa we fa malo siat o teina te tau wat jo. Fa malos. E sa on matua luma salvala sinai tu langa ai ing fa pe. Paulan me le si la me tau na sa uni le usolia. O la lo tu la fono Australia le la fe ngai ele ai ma se merta tu malo em faiona o mai e tau o pongi tu langa le. Mara duala afa maunia o la ve fau. Ia pe afa maunia wa la foi mori mau o para langi ka miki langa na o tu mamau. Afa maunia ele equipo kia va ver o Isamo. Io ele equipo kia va ver o Isamo e matua fa pui mo afa pe o tu langa tau fa pui. Ia ona matala lo le fa to ave o Isamo. La o la tulanga ia o la rulai o fa pui fe lo ia la tangata la ia la ia ta o tangata sa o ai e masani ala to la to vai sul melo so tu la fo ale la tu ia le masani lo no langa le ia e ui foi lai lea ai talo sia ia ai su e ku ai lea se me lilu ai se su e ku la o tangata o lana mausa foi le lenga fai Samoa ai nga sau ilungo ngi masanginga ma se li poki le lei o le vale lei fatu ai foi se isa ili walanga ia te. Ia kai ro ai longa ia se kamikiki o inga le lei mas kamikiki fefe e matau yo na mantua ma matau le tu. Ena no foi atu. Ai e umai le ase me lilo ele faalia. Ai su enga ai mawanga enga. O me ale ala foi fai Samo. Talo sia le tulanga na wa mantua tauna mai le reporter official le Samoa. Fam to ai lo ai o stanga te tauna e malanga mai. A fai la te o mawaifo ai sa Tasi la le me la vatu va fautuanga e lungo proclame le nei o le avel ta fautuanga wa mana tu o le o fa mapu e mai Samo o le antu ula vai le to fa ainga matua inu e lau ke kofia mai ma fili mai tanga te o mai ngaluanga fa vai taimi o le fautuanga la le la faiatu wa ka kau foi la ona sila le pule nu uma utou la fa nganu awangi ko mai le au sor ko fanga io le o tu sa wa mana tu te lo ai o ka ka fo ka o ngu e ka ma fo e ku paipa tu lo fa fonga na tu au matai tu man tu fa fonga e avesa o ha fo ka nga no program wa ta tau fo i fai puli e lo o le mausar nga mar fa ma iro ka mi ko ngu e ke ringa fie lo awale ave me ia wala nga ile ta vale ai la nga oi ai ta vale ai fo ia masamo anto e manga ia nga fuku aftai fuku nga na yo mantue ya me fa pena la tu puai a ver tu la fon wa ele si fa pe ele si no la pasa la ele si puna ngo fa pe mai vai a mai e marka mai kikire o ke ia so o langa me ale fai o la na me fai tono nu tu lo o mo te tono vo ile le vantur fa fo de lo tanga me ai ala wo ke eu fa mai vai a vi fa fo o ka mai ele anga ngai ai le mai kurei fa wala nga ire si fa penga fa mai kurei fa fo wa ka mai ele anga mai ngai ai le fa e te toe fia vai la i me wo mai ngai fa fa te loi mai la wasi singa le na lu o ia matua yo tia le tu langa langa wenga lo fe ngai mana yuso fo ia mana to fa fine me se to tele met Pacific e le fengo fien nei tu nei nga wenga e fe ngai malato fa o popo atu ai ia male le vai le ainga o la ta po me le ainga sa ono le fitu masina le sa we ala le tae au ia e la ki o lewa o to tele na matu filo ai to tai do vai aso o ava ai el tanoa matua i tal no fia e ta o mai ai na pa wan me la o look forward ai o le sei filo ai mai wa fitu masina to atelier o le na a file fa o le tato vai atu ana le vavele o lungo
o fale o apa o fale. Manue fale tonu. Mena esele whaingta ia i ta voile le pea tupu mai to ngā mele tupu mai le le Australia sei tulo. Ona o le la pe la tau matuai malti ngā ina. La whea ngai maisi le o mai lalo pokalame nei. A warsa i le manuia mo ainga. Ta sia le lango mati. Te lo lau fo lau pepe lau fo uia peang whapeo. Ia, wa o lea e whaftai fo i whamaro le whionga ni wa fo lau hele nui esi. Wa kau fo i masia. Tamai tai whaingaru. Valon sa isola ni wa fo. Anga palasi mai o au leo te whaingaruenga. Kama lea lu te vaia lea uri eo mai Samoa i ngā whawaitai. Wa ranga fia kere au kamai ngora o pokarami. Anga palasi mai la o au leo uri inga le pe e wa fiku mazinga varu mazinga i le te vaitai to o lua maa. Pe la fio ki fo i le. Pese roku kai au pese roku le uri pese roku. Ioi. Ka ele ai se ava no te tuua e fa sale mausau e karangoa. Sa ole le. O e tau mo mai. Nga fa longo kua wa ka umi ngau per kerfongi. Tanga tata we o Yesu. Ua e vai vai. Fa malo se ale siles. Ole nga foi na lo matote. Ia uma e por kalame. Pe o lai ke se sila lo langi ioi. O termine la ia sei tuat foi a Ryan tu I fo lunga tata wat. Ia o nisi sa matou feloa I fo I e la loi Hawke's Bay. Ia ele ngata ole grupu le. To I faile le ala to faleo. Tu le onga tono ole tonga tau ap ole tonga ap. E matua I faile le ala to faleo. Mai amala ko mea mai Samoa. E toma le ai I pa mai e vevela lo lai le uli o mai lo ina e sa faile ia matua I fai al matou pese matou fono o tato vai le ai e paua le ole me tate fia tai kurupu le mai mai usila e o mai faule lantu la e o mai male nganga le paua le me o te tau va ye li lifa ye o ri usila e kau li lifa kere le ori online ele si ata le mana o se tasi uso e fa tawan top up e la foi lona inga Samoa na malo ila se ia te tisa le la na mato atu ma vatu la laptop sole ale sa malanga wa sa malanga tau e te loe e mate vili atu e pesta e fai atu ye pe vatu tu pepe vatu laptop fa mai laptop ma mo na yo teila la ila o ngai Samoa o tau masini le toi tia lua feta la ni te lo me wo loanga ele o son ke ya onga ele o fia ele sai so le antolo to no lu ngol telefon e la titi pe ya 5 laptop ia la antolo tene tu sa man tu telefoni pe la titi mai le screen e manga outgoing e man tu space a vai tu tele o apula tu ia fa mai sa vai a to vo la to fatong ia nei la mana uso fitia sa mato o to fo ye ia fa o to fo ye nai so so ni foi o la vanga o mai sa fie le fa so le sa mato o to vatu nai vouchers fo ye o fa ia la to fatau ia me se me to tai do vai so fatu mau su kalaki mau le pepa keki ia o se mato so so ni voi na wa fo to tinga ma fe ngai mo to nga luenga nei a New Zealand ia le se tato kurupu Samoa le na ia o matua fa ali la fia o mo fo se na ma lo fa so so ni mo lato ia alto te lai fa mai Leaupepe na fia va ai el vale le o so lunga o ta avel fa taile tua o ma e anga luenga le nei fitu masina o le ata fo yatu io e ma van watu e foi male au van watu sa ia na o si la tue ia mato afia foi mantua o mato atu nei mat felo ai manai kurupu Samoa vai me van watu o lo mato tu fatu nei vatu si la kurupu Samoa ia o tato foi o tato so Pacifica io mata o io la tu fai na o tato watu no ala foi ia ma ia na isi foi uso Samoa na mat kurupu a pe o ale pata ia e o mai solo a mai isi ia onai vai fo ringo nai tama le fia o lo sa uni la fo Samoa lo wuli la ia o ta se fulu mo ta la to va se fulu po se le pasi po la to va so e kele mai ka mai kori ku maro le lilo rueli io che non è uguale in pacco fa fetai Leaupepe e se le mana ia vai tanto le ele mo le tau le tanga tai fa maoni fa maoni ma ia avea foi le nei por kalame
ia ma faamalo si au ia outou le mai ngaluega faafaitai langa o au Leaupepe ia peila lo fio ele lei kele au kongeki le wari ia e tele au tama ma upa anga o lo ngalu faafaitai ai me se lo ngai okay o no te vai tu le si to watali o le u mai kada o kama o le vela la ula mape ko esi mai sisi io e la fa pa fala la to mo si no masina na matotal no malaulina fa mai ai va ai o le Leaupepe le vai te mena sa wai asiata wile le sa fata ita ile matonga dua ele a toze vai aso no fa longo to e vili no uso fa mai te loi me tono le no to anga ile onga e mato ia le ma fa ia nei to nga ruenga fa pen ma mena na to e va ve mai nei o kilan e le ase o kau le le apo le se me ale in ko kango fa Leaupepe ngame e mamori la fa malo tolo pulo ele ngata ila jo nga luenga fa vai tai mana tu bo ka ko masangi le ngana lo tau ap ai le ka ap uma lang ola e uma mata fa yoi manga luenga fa vai tai me se foi ni so ila jo o mai inga luenga fo ia fa seman ma tu la ka uma fa pena wale va ka ap ka le fonti le vita fu ila lo wale vale ma futa mai lunga langa we Australia tasi le tanga tala wa ia la we Australia wa lua ele to ma wa QC fa le anga o apu ro ai fa tai fo yo no le tanta mi e toro pulo le onanga digital mission Pacific 40 ia o le fo wa le ngata wa na o sa o tatu tam fa na mai Samoa ia o le wa fa lo au ma fola mar company ina yo tatu tangata tu moto le Pacific ia wa fa ya me silima vi ia i lu mo lentua ai me se foi o to lo o to nga lo puno wa mo molia la fa malo ma fa fa penga fe ko Australia e se ko songa e team leader e lai Australia e ngoa ya weni pa u mo vai ko lai kai ya mai malanga le sa fe ye le fionga tama tai pa mia nga fa fa o nga e ku mai au ta fa fo yo e le winga la yo te fa tu la utala fa fitai ye le ngo le ye a fa fo ko ke pisa ngai me o nga lu fa fitai la ngo lai kele o kingo mo toto mo ano lo o mai nga lu lu e ma tau tu ai ainga e a me se fo yo mo wai tu pe mo wana ma lo ye la tu pe la fo samo on mo to atele o manuia o ainga ai me se le tato a tunu e tu pe ia va tu fa ele pose le lo tu la ngole o le tinga ina o ngaruenga ia me se o le e o ese mai ma taito rua ma fana me na e fengata i lo te fa no tu itala vo ia tangata o le no foi fa fonei ele o fa ni ngaruenga ana o le fai ina yuso ma tu fa finolo mai ngaru la ngai o ngaruenga ele fena la tu fa ia ai le o lo foi le tele o le sao o nei tangata e tupe mau al malo wa la fo tupe vai so uma so tongi atu pilio moli so tongi aku le pilio le vai awala tatu te au mai le me tu putanga te to tasi petolu e tu mau la lo ai le sao o nei tupu matamali o le o mai ngalu luele ngata ni sila Australia awal mato atele la to so ani la fa tama ai ngosamo ai te lola Leaupepe wa faalia ile atoanga o le tani New Zealand melen tupu mai Australia wa matua faalia mai la le fia o le tima le lida mantuala ai longa o koe kau o le mele po le al tulanga ye wa matua failoa male la walunga o le fia o langa tim ile me wo faira ka le wa le down nei la tu manatua o lana faaliu mai el community le fa mai elenga umala tangata la no fo yo ola afia tu ai la matanga fainga luenga ia na alan team ai le se mena tupu ya la tu ya le na tonu la ya mala atele na tilo le ngai fuai na tangata o le atu ai falo loa o ko nga menga ole atu na RC tangata nga lu fa vai temi ki mai fa mai ia ole vai nga au ia ele kere nga ngai fa nga o yo le ya ono ole tatai mi fo inisio fu vanga male talo to muri suipi mai mali si Samoa ile te fitu America Samoa po le pango marriage sevens le sa fa tonuina ia le foi sa fa tau i male au malo si le te patasi ia le au sunga fa fenga ia malo sefo ia be sefo au malo si ban kam au le dilo wedi eu ia ile kapiru wedi nga le fa ta vale polo ia ai o le ana le manuia le tau fainga le au le te patasi na u toe manu malo i la vale au malisi mai Samoa ia ma siampini e foi mo le deitou sanga ia ele tau sanga mani tam fai te tasi mane vol tam fai a malisi sa e fa mo ai wata yese au ale moto fifianga wat kaona
taalo le faino ia le pe foninga mai o le lava e o atu lava o au lava tatou mai upolu le tele na atu masiampini mai ia tatou tanuisanga ia masalo le to mau ia fai ia le lei o le kaimi le lei Amerika Samoa le ko sao pa se au kaku io e sao mai lo langa a matalo no mai tamana ma mai ko nga speed le la pe familika kama fo ie o pasi a ruma o yo le a talo pantu ile sunga ile faya o ngalangolango le tanto blues ma nei ma Lawrence Leota Rolani ne ma futa mai fo ngol por kala mel le vanga o le fiafi ia ai le o se o le blue TV le o se blues fo ile au la kapia le nto o mai le una o tar sanga le mai a Leota ai misi o tu ia le mata e whaonga le live ma nei mai e tu te mata si o roka o le whana ve lave o nga live rungo o fai mato o te tongin to sky a o na mau e le sky e ave tu la fo no sta mo ma nei ma e le tango whaonga lang te phone ia live mai ta lu e to sanga e tu te lolo e ta alo le au ia lau sunga le tai au le blues e stato live le ne ia tu uma ia mo va o le fie fai o mai fai business e fai mo va o voi ia wole fai e manga luenga sa fai le live ta lui e fa tali me fa siu so tele tu e mai la mo la mo na fai ia ai mo le na o ndanga to anga e fai pe fa manu ia ia le tua ia ai a fa pe fo le e fa le tonu e le to lo ka e lo to ro e ka le mela na to fa lo to fa le tonu Wai mo vau na mai to tongi le tala noa. Wale tongi le tupe. Ia peo tu lang o nai whengetana lo whengai mal pisinisa siu so te mo mano fau tu ai. Wa fa lava fo i fiar faninga man masaninga. Ia, mana tu fo i o le tantou por kalamela ni vanga o le fiafi. After tele lau mafutanga Samoa, ia, Leaupepe se vai ngai tau warunga i le tā por kalamela le fiafi. Na fiafa manatu atu lava i le tatou skopa New Zealand ia po tama mtene tuai o Kuliso Samoa o la stona nei il tato officer digital li mangele le meolo yele officer consula por Maota Samoa o la amfaiona fa tau mai tato offer fitus futau sanga a mata mai le ivartai au se o le sfulu le oli ia le lelo va veatu e fa mautulo o a lautonginga ia ma sei totongi mai tato lau o le tato dina o toi fava ia so tau no tato fa moi ia o mana o mia fo totongi o le fale matulanga o le tape nei no o tau fonga tau mafa ia mana ia tato a tiu se fa mana ia le tato fa fifianga o le fa manatu ino le fitus futau sanga ia o le tato a onga ia e peon tapena le tato skopa New Zealand ia e faftai tele siata mo le matu avanoa a ile ne fiafi ia tatonu foi Samoa ia o la foi se tulanga sa ele fa soa a mau nei ia o lunga lava tulanga o tau fia a taulongolongo atu foi matupu ia ma vatu foi sina manatu ele fa ia e tonu altanga te io no manatu ia au foi ni ave ma me la tau ai me ma ia ma o ia o ma o po kalame ia e tau fai lava e tata no lava me tau ma me lo tupu ai man ia tele la lo atu ngaluanga nei vai aso ia le na ua tano le fionga le to le menino Leaupepe Talai Junior Talai Lene ia e tau warunga fo ele si tana to fasili a ona to fa malo atu le uso ya Wayne Maputinga ia le ai wa mafuta mai lungo por kalami ia ma to tele la fo yo to u malava ia tau le fa le o to sua fa wo silfia fo ele tua mai se fo ele to ma tongi ia le fa so ino le tanto por kalami tatu filo ele so taiao ia se tatou malo fa lo longia fo lungo le tatou porkalame e mo le fiafi a siata le malu be se fo le fionga ile Leaupepe ma fa to fa atu soifua mai manu soifua now that is How's this for beautiful? No, this is beautiful.
Talofa lava Samoa. O au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o lava se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulo. E whesoa ni fo ina i whaiti tia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki li vantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaio na e fio mai, e me whaio na mahato wantu lo Maota, pe te wala au le numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whala o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea taulima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furu mua whaapea manifo oti. Ma le ano noa i o nisi o mea taulima ese te whilipiri mo iai. Ma ua foia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. I se tautau o fiatele. Pala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao.